under the command of miaka itanyihiire 6 kwa maabitha borithi mathurimwo na magana 3 ao makirugamio wira kwa ihinda magietera uthuthuria wa kamiti ya kuramata rũhonge rwa borithi neo National Police Service Commission kurika umuthi maabitha aya mari na gitumi gia gukenera thutha wa kamiti no kwanira ni gukorwo kimacokia wira kugera muikariri giti wayo mweru Eliud Ndung'u Kinuthia. Kamiti no yugite ndigukorwo igithuthuria maabitha aya makiria kuma haria kamiti iria yatongoragio ni Johnson Kavulundi yatigireire na handu hake ni kwe maabitha aya mweke ungi wa gutungata, na kama amejihusisha kwa mambo ambayo haistahili, pengine ametumia vifaa vyake vya kazi vibaya, pengine amemuibia rafiki yake askari, amemuibia jirani. Hawa maafisa ni wazuri, hakuna ule ambaye anataka kuwa na mwarifu. Huyo ambaye amejihusisha na vitendo kama hizo, tunaimarisha hatua za kinidhamu. Hindi ya uthurimi wa maabitha aya miaka-ini ya gatagati ka 2013 na 2015 magana 450 ao ni matigithirio wira kaimana ni kamiti ya hindi iyo, no aya magana 3 maraikarite metereire itua ria kamiti ya Kavulundi iria yarikirie itena riayo mwambiririo-ini wa mwaka uyu o ikigerekaga Kaviru mirutire yao ya wira. Ile style ya police vetting amutaiona tena, na ni mzuri niseme kama mwenyekiti, sitakubalia wafanyikazi wangu kuexposiwa kwa njia ambayo sio ya haki, na ile hali kuna njia zingine ambazo tunaweza kutumia. Itua riri rigiuka matuku-ini maisha ikuhi riri maabitha borithi makoretwo makiorotwo ni ciiko cia kwaga uigiririki, amwe magikuruhania na ciiko cia wikinai, njuragano na guthoga thayu wa muingi, na kungi magakuruhanio na ciiko cia kuguraria muingi hatari mahitia wikite. Itua ria kamiti no rigitanyo gututhura ndereti hiu muingi-ini uria ukoretwo ugitungio maruru ma maabitha aya. Giko gia ica ikuhi ari gukuruhanio kwa maabitha borithi uici-ini wa ciringi milioni 72 na ingi milioni 6 kuma kuri muri biashara umwe mwena wa Eastleigh ni maabitha ceceni ya Kayole. Handu-ini ha Kameme TV, Gitaka Mau wa Mwangi.